College bani bibro section 4 kene kalong tip namta gitu kibala apply namta kene ka post SSCGD in Central Armed Police Force SSF Rifleman GD in Assam Rifle Sepoy Narcotic Control Bureau examination 2025 te tarik exam namta kene kalami kat sedang ladu sau tarik terter hadu arsan tarik jong u Februari te gitu kibala dapat apply pihak ban krep hano namta kene pindon por satang kumba shibnai lada piyo aka sau tarik lele la duna la tik shibanai te pihak pen krep hano te habe de bat admit card pin hapan up la kumno RTO te la cikana ban yo admit card te pila de ben long ready ban download admit card ten re namtai CTO shop pin la bai ban yo ban download admit card nam ta kan exam te gitu gibala mi ban sha reject dan sha ayu haka message kam la ban pendap yang saya sin te gitu mut ba kin sha reject baik te kinam la shu ban apply arsin te pia apply bang sa next year bang sa arjar ar pendrew te sakan ba ban long ready ban krep ha nam ta kane ka exam marba ka exam kolong ka bodon kam tam nam ta kane ka kam sipai SSCGD te la pi lep ha ka exam ngot pi la yo baik la pi le duna ta kemut ba amon toy shu pia ban yo be lokum no ki new po shejrong ban long tikana ban yo lem kom ta ta penom long tikana re ba pen yo ya kan kam te sa kan mau ban krep ba non pos shim nai te nam ta kan wit kat ngasa pentip te rakum no RTO te la yo hi ga jing tip ma dan mit kat bat CTO shwa ga exam hi pen sa yo ban download nam ta ka kan mit kat te tang kan ni khle juban